Hi guys. SAPA gaming ta karon. Kay init kayo magpabugnaw ta. So, sakit. Magpabugnaw ta. Mga to, kami control. Ay do. Archie meeting. Okay. Haha. SAPA gaming now. Si hi. Hi mga guys. Hi mga guys. Hi. Let's go. Ha? Baka kami gabi dito. Kano? Tiga. Nasa? Mapahama di bugnaw. Oh, pagod ang makunak ni. Maraming tubig. Mal. Sino 16 feet pa ka? Third. Sure? Lagi. Ha? 16 feet daw guys. Ligawan na to ron. Hana tong isa dito. 16 feet daw pero di ko mo to nga 16 feet guys. So mailan ra nato naon yan. Mailan ra nato naon niya. Kung sagid kalalog. Kana nagingon guys so. Kana naka-green. Anay. Hello. Hey. Igang kay guys. Init. Nga igang. Let's go. Sino pangingon yung mga 16 feet? Oh. Ha? Sure ba? Lagi. Bantay ka. Okay. 16 feet di daw guys. Ligo man sila gapon. Mabuta na sa 16 feet. Asa may 16 feet ani? Ang kataas, guro. Ay, naranggingon niya guys, 16 feet. Ang kataas, 16 feet. Uwain mo na, Sarmiento din eh. Oh my God! Wow! Palalo mo nila. Oh my God! Wow! Lupat! Kalukat siya guys. Kira ka. One, two, three, go!
Tangina mo, ginagawa mo. Oh my God! Wow! Say homie got me flexing. I say nah nah. Ay. I've been waiting this too long. Yeah. I've been waiting this too long. Call me up in the midnight, I will play the ping pong. Private jet take me to that private party in Hong Kong. Young ladies they all around me, yeah, like just like Don Wong. And no nothing that a shit can bother me on this ground. Ay, banging hard and back, yard to make you be a movie star. Growing older back.